pet ngamong baka AI kari ka ba smiunet ko ba mo ti rai kari ka tool ka ba long available ya kani ka generation mangi mata ti mun gin penon kami ti nga ngari ba panya ya kani ba online business ti nga using ya ka AI mo ti nga chu patay lang if kumno nga use ya ka AI ya kani ka business la jong first of all day ba ka lada kwa ban use ya ka AI mo ngomong ini kan nyarap deh kani kani personally ngale kuni mga namar identification of problem tapi kumani ba punya ya kamu dong yang bola problem kami cakap cakap tinggal ni kau itu problem deh kaba kelas kot hati haka ni ka business jonga almost 4 years deh kan miji ini problem kalau ba ni ba punya ya kan online business dropshipping model deh mostly ki information joni ki kiran di stock ki kiran bagi supplier deh team jonga ba kiran kaman ko si deh ये शोban tip yang kamu stock kabar long available kanu long available kikeli na nga te mga nga salira ko bar sa kidila tikim sa batay bakadan dakadan bat mo nila ay magkulos kadil te nga de bitong na lima masakot kanya pren jenjar ba dan malle chichiru klan na ngam reply mga mo kakamrukan mo biya rakin na ngam reply mga kakam ya kitim bimla rabon kulos kadile te bangan chu ay bet kita information ro ki personal information ro kadi personal mo jong business te kam ngam pasulang mood kin mandres tu kata ini di kani problem kalau sakut for 3 years almost kaba sakut sa perangkat sebangalin buat ngedangam dan mengamut kiki mungkin nomla kan kulus dile di nga lek no nga la try ban hayar you software engineer utaru kamla ban bil ngala sadu katraja ka software penjana mo kam terikam era kini katakan kali problem mga mat tinggal lihat no ya kata problem deh ayo na bu haka charge beti step 2 na bu haka charge beti ngabatai gitu problem ini nga identify problem ngabatai gitu problems bang yo bang face mo haka business na jong tiga charge beti nya lewan have a conversation kumtu manyakran dia charge beti ka batai gin kumno ban penyu tikitu ki idea ka bangayo apa na kaya ade ng prasyak sisakan ayan ngale sisakan ngale tamakin kidan ki balong kidan ki balong ro ti ngati bini apa yang keli yang kabatai yang ngale yang ti mun kamlong hira ti ngale kumno ban ngakot ken ti ngaong ba ngamla ra bin snai ka software mo ngakot yang sadi tai bi ken tai ba tapan bin snai ta software ita beli penyarap iban bil ya kata Facebook app bot mo utang bot ipen bil yang atang ni ipen bil yang atang steady tray kata tang halfway dia ada respon na research yang masuk ngayo idea yang dia ada same time ro nga invest kena ki AI cost dia kadika AI cost kata $1 exposure yang apun di tang haka kelas ke baar mo ngayo idea na kila batay nga ba fila ban use ya kadika app ani eden mo man connect par ko WhatsApp fimtan kamera ban use GST ay menshot have use GST kita ki solution mga penya naka charge GPT di nga connect kan ngaya ban lehi kini kita di third step up kare ba fi hub ban implement kini kita ki ideas ki ba fi yo charge GPT di yale ban combine kini gitu ka game of AI yang da use da kini re kare taman su punya connect be software ne di nga le kini kini di nga kapamporo ado da kumum try lai banai try bang ada dikit try na do exposure ado harap je nga shushon nga shu le sa pe kata problem ka bumi nga buha ya hakali ka charge di ka idea nga le di lada kamlong nga simbiang itu problem nga idea nga AI di kumtas ado ani aso sulang ba ni kepada sulang stress kena tambah ngahap hipat dan belut ya kapor mo manganla ya kan ya halas dia ngalas nan barang ya kan ya use na kan ya charge di use NLN ayo kita ikut nang tu mantap kan software te kalau men after dah hamwa kalau na ado dah umum na lai benai na belut yang ni te ka course tu matin na belut di bisa te kan hosting baru bang hap host ki website iro ngahap man belut di bisa te ki man yo free te num yo free mo kan wanu fi habi man product yang bisa te tambalong tapak di lada fi don kanu ka problem lada fi
badan siya kat jeng temu deh fila ati ban use ikini tool ki badan menta pada fila yo apa di ideas mantu deh fi implement it berkawai kadi kan brainstorm you just go all in with three dabau tikna yang solve it to problem kan berhalaskan ni ikan ke problem akan solution barkan ni barkan di kumtu nga use ya AI kumtahi ha business la jong hadu ba menta hadu ba kini kibai ki website ero la asna hi kini kibai ki software la boleh la asna jadi di kemudian kami kan perlu dia mengalai dia tambah kawai dia ada dedication we have long interest kan yang lain we have go all in we have focus but we have perlu dia apa but we have research kini but we have ban le ada fi kuat ban yuan namar nga personally kintai nga le dia hadu bangan nak ban build kini software yang tai nga penyaji kan tangkata minta segi dia masuk ban share ini berfi I hope you learn something valuable ma dengan share lang ro berfi tools kiba dasar le coding ni kali keluar kini ban le website ban research kali perplexity ban ChatGPT di kaban kini kiba fin hub host ya website kali hosting di ban le automation ban replace ya jong ai hub nang ban use ya kali software and di kini baru ada fikwa benang berfila beruse na AI check hantu keli kumban kumno balle kan sama taive and then di berfiak dan fiak nang rupat English nomor berfik nang English pati kam jari mar mostly ga AI juga sutru bitani kawan English betul di lada fi sobang ikum kini kijat video ema di subscribe kini ki valuable contents ki pangalan na business la jong mga penyaye ngasih lang ke service ema di kumis pun berfilang pek video di like and subscribe share semua bye bye.